Pozdrav svima, danas ću vam pokazati novu aplikaciju preko koje možete zarađivati na vašem telefonu. Aplikacija se zove MC Money. Prema što počnu, velik deo vas koji gleda moje videe nije pretplaćen na moj kanal, stoga razmislite o pretplati, besplatno i uvijek možete se predomisliti kasnije. A sada pravo na video. Možda ste već vidjeli ovu aplikaciju negdje, a ako niste, ostanite do kraja videa da saznate kako vi možete početi da zarađujete primanjem poruka na vašem telefonu i kako da dobijete 20 centi početnog bonusa. Za početak otvorite Google, ukucajte MC Money, uđite na njihov sajt, skinite aplikaciju i instalirajte. Nakon instalacije otvaramo aplikaciju i moramo da popunimo neke informacije. Obavezno uđite u Availability da podesite od kada do kada da vam aplikacija šalje poruke. Vi tu stavite naravno od ponedjeljka do nedelje i naravno 24/7 časova. Za moju lokaciju u Srbiji poruke su jako retke, ali svejedno sam ostavio aplikaciju da radi. Poruke mi ne smetaju, možete ih obrisati odmah nakon što ih primite. Ako vam smeta nagomilavanje, onda preporučujem stari telefon ako ga imate, pa na njemu da instalirate ovu aplikaciju. Za početni bonus od 20 centi nakon instalacije, sve što treba da uradite da ukucate moj kod koji upravo vidite na ekranu ili u pinovanom komentaru. Minimalna suma za povlačenje novca je $1. Želim vam svu sreću sa ovom aplikacijom i vidimo se uskoro. Pozdrav!